nyak gorjen obana jome bana janwakel ken kono niam en wale shanka diok ka pai baro ron kin dangro widi jan dangro widi dich bana jome bana jalinkel to kon kaler dangro to goro de rande ro palpin ke lengdien lere ban lingwase me ken niam gorjen obiati ke ngi kuma dana le rode bana rach ke kui ji gat no to kon kle dangro ji gat ken ben kirm yadit re which ka Dubai ka United Arab Emirates no ban jome ban ji nywa kel man kwala gor ken yam roine ka kui ji gat la netin kon la intergovernmental authority in development netin content atin tamal dung so Sudan te pindien ate ga jom kwala gor gwasmen o nyak ye kel no am gor de kono nyak please gor no bi laram bi nyak ne ko ken mi jira mi jidit ko subscribe ko ku notification bell ku je twan ku channel ku je support ko bo kula te ka gwas mi mo bilare titi be kan chwa mala shu kuji gwada dana pai ka larich aba jom me bana je kwen ken yam ka jom shalat gwas me shalat wone ne te karam ken mi sha kwan aji gat no ajene shift actually workine gabeye gabechu workine gabechu again executive secretary kaji gat la natin content lat kamala wika so Sudan gwaza me ka jowo danan chalat wajen te chubre wiki juba batre wiki juba kenin dangro de to wabi tere dola kana kwara konin tere wiki juba kan kwara content buka dola wa buka dol ka kwimal ka la revitalize peace agreement me cha ta ni ka ron kin dang redwal badek ngai kon dial madan led rode no chala do ken buka ra ka kwimal ka do badan de tere ja kap chungo ja kide ko de ja kap chungo ja ngai kon e gwan go an gorga ba mal ba jalat ki jema shimela kona lat gorga jen wo de dakrima cha de jamal luñ de mal bra de mal de peace de implement changman kwa peace kwa je delay netin konti la kwar South Sudan chet ke kilmu yadit ke netin konti la cabinet ke netin konti te pinda no ngai kona gwano dr macha tere tijen ke netin konti la SPLIO official ne ka dobe dan e chaga ka jengo ichi ka dwer kana lat ke chika mat eno ke jetembor ala je nyore ka kwi kore dan ci togre wi kanasir ngai konti chaden lad no eno cha dr macha cha je yen no neme a system mi chare leka engo ba mal ba je yare we ka so Sudan chi mi benen accidentality mi la larga no neme ka dan rot no mi cha design a kirm yadi dan wo bi mal be pejor ki chi mal chibbe ngai content kono lat korodian no eno jakaran te ka mi cha gor cha la do ne ngum kuma so Sudan jaga mal ko be delay neme takti ko ngai kone gwa en wa Africa Union kare kan ji galati ala ne itichira andien kule jak ko ram pa jak en shifa me ki kwerme pa jak ci kana gorba ni ke Twitter kane de konti la ji gaden go cine rana cine jak ko ba mal ba jo nongre wika so Sudan bo dol ko kware wika so Sudan ko do banana de mal no dere ben ke je ngai kone gwa en go mal no ba nongre wika so Sudan tiaka lu very easy just a matter of kwa sani je kano shi Ramadan chige kim yadit mi charode realika la togo no ramade malderben of course malderben within one day kone dia le puni kim yadit den wa ala yes mal aku prevail re wika so Sudan peace aku prevail re wika so Sudan ajena mali ba karwa mane no kir dwale shi de mena konali dwale ko jen gwi jen mu power we je lose jen tok den no ci jiddu ara ci kan kwere wika so Sudan ci kan min yoko minen kene ko ngaje men jega dana chalat ngaje je nage dana chanan werke 2013 ngaje kore dana nyawo tumne ke 2016 right now ke 2025 ko je committee nyok the same rege dana she committee ko gwade dana she wajen nyoko men tam systematic way dana ko nwere ko ga target ke je ki naga ke je ko right now mi kono lat kamal by the way la jangu keno ken ci mal telere kaka development we kaka telekarek nere kono shoot right now right kono kan wari so they don't care ano anga mi shoot ko shunyin wari Canadiality I'm telling you ala jor we didn't kill you kel my side didn't kill you when mi chaga mu ki you ci kana dear whoever mi shoot they don't care
niki 2013 ko la rundang den tama murai kona nika gwa sedan South Sudan ci independent je jek angu mi chala kir mi yadit zero tel mi chala changa kel no dia je South Sudan bate ke 14 years ka changa bangwan ka pai baro won be ti do nanin di chop ka ngwana tama South Sudan independent ba nyogoben okay a tele development tele peace implementation mi chala ta kuma kir mi yadit ka jena wiena na shangano kora kap ka chong gwan makir mi yadit goro jeno bate ka power menen liade ngai ko ne kim yadi te garuni jan baro yide diok ala charam dit ci tamne je tok dere chance they go come generation ame ko they can mal they can enjoy they can independent they can enjoy but cheje gor migi ko ne men rol ke lungo de bere ka South Sudan o de queen kwa de jelat de kwer mjidi de je kwan mi je chu pass okay dere wo dere ti jeg de alle ti naga na dere dong dere je pel me rambe pass okay there chu but kir chebe pass chebe man pass ma dong during election ko ti jegdi ala lati la consequence of his bad leadership to work chebe man pass ma dong mo right kon ka talk ko jen charge look manager gut a chang jang population den wane je longa loka majority re ka South Sudan ala all this nation tintere ka South Sudan mi shigaro combine kir mi yadi chede man pa ma dong chede ngaje je Kote right now, chene to one long chago nongrik. A change you can Dr. Machar can cater come dien. Kote a guyan mentameter me to a come Dr. Machar can a wood chalgame Dr. John Gering the Mabi. A ter Michi to a kake, Nick 1991, what they done a shikman may be good at the 91. Then Babu follow Shuman Tam. Katoga board. You know. So Kir Guijan or Mu quer. We just took Kim wa queen kwar wa jalat chebe pa chebe woniam so kuja mo be election be peace agreement I mean a lot of peace agreement be delay be release of Dr. Machar be delay ko she gor no bi Dr. Machar be take power ko Dr. Machar mo waja kamrar be brar bi ana no jen be take power meleni dun kirma yadi so ko kuja mo dwal kirma yadi keje so right kona tama ne de chal KG gade Africa Union, Aweneka international community, kuken peace, kuken a slow katet, kuken a delay katet, a tactic in a man. Go we can know Kirmi Yadit, a legitimate leader, Misha Quine, Kate Rundang de power, Katelemichalat, nothing, Telemichalat, South Sudan. So chicken Gujano, Dong Mantua, South Sudan and Odong, it chuna, chicken Gujano, Temichuna, Yala Larko no, Ran Misha meet, okay, Misha meet. Kachiriang ci jagwi no ti ara din mi chu tong mi ano dio je ci kon dial chana gor re dul gorka ngay kono cha lat re bong everybody ngay manda hanan we dan de mal de je non ko je ke ngum ko peace ko de lege je kin mi yadit kan je no shu na ra wi ko South Sudan so kir tele mentality mi nyodo der mal der non de care kan ti kono chu re wi ko South Sudan ka ji we de baname ci o ko mu ci o ko tugdoli nyira kan look de kan wore jen do badana ko mal ko je leke je tele gwam gor jen o de mal darbe right now ka do je kan dich je kan ka unity state kama yom ka pani je kan ka fan gak right now Nasser ni a DJ tin so all the places tintin were ticketing innocent were people kan go the kono ko target juje ka gwen ken ko do ala ko by election ba jalat jen ko mi ko ngin mi che bandara fail che me chalaria so neden kono de kula kwany nere kontin kuli chuch tin ngeke me yadi no shako oppressed shaka yar shaka changa jek ke 13 years ke 12 years she gorno bika kwine ke 2026 ajen mo ko ga display so joja ka kamni ko ngeje rumu ko in kwar weben no bichu pam jen ba chu kwan a janka no keno be election ba je shurik ba je yar be voting ba je kwal right now right corner tema na tende kwa trend nere kwa trend la neke kwa trend gi Uganda wa trend ka Russia anywhere all over the place ngeke ne ka robna ande kin election de kin rikije you all know this system and all that so me jakon code in 2026 tele queen kware mi balat keje la reality code right now chi do na 5 month ba ka 2026 chengen dang red bakkel ka pay waro ron kin daw yandang red bakkel den chenga dan en ba queen kwar balat keje chit kamana la sika agree upon Canadian content kule la kwar chike Dr. Machar
ene be campaign be jekul blado ko ba jinok one more lat ke je no you know okay let me tell you right now re wiki jubam right konen ne itin yam tin lat ke no nuerin go tele kalot nueri kane itinang nat nueri ken long malo again misinformation and top kare wiki jub right now kwa nuer le jaga big look bad chere ke medana ci tore wiki Uganda wudi shal ke konyime ne shal ka asholi ni ka gwazedan me na ke negdi la musibin la ka wiya neg ba wala ro to yi wudi shal ke me konyi ne ko konyi ana choli bala ro e konyi te kare ko bu kume ba woni ba shulin ba ko nak pin ba wala ro yi ngan ka mo ba wala ro ram nan te kare e konyi ko konyi charo bar ko konyi te dor gor jeno de ne ga de te mal dio je chanen medan me dak ma char cho ko Congo me cha kon cho jog no please gor je no bijien ka bodara bo bulu dorun ci kon je jogo no en go no de mal de je lele de je no de ne ga de mal de ken jek de ken enjoy yaro je ke musabene ko bi mal beben je no kwal jo dak ma char tam nyenyen ka bodara je jogan chien longwa chien long mal logo musabene so musabene a je tactic je you know wal ko gwade dane te konye te dor ko raina konye te trewich ci actually che ke use jegalong neka ke ko neken ko le la koke ke yo ko big neken ko nek this what is happening right now kan war right kon kir using the same tactic use official and wore politician and wore siasi wore ko ba wore ba ka wona dio jenen yena government tam ja ka unity state ari ga mo ja ka nasir kan wulang ari ga mo ja ka fanyi jar okay ke unity state ja ka fan ga gwa mene so ngai kon all this thing ka teacher plan teacher kwal execute ke a plan mi shi kan real ko already right now everybody mi jin ti nwer tame la ro reng ma chara mi je I know la ro reng ma char je ga reng ma char shi good leader cha men kan cha ka brain watch cha cherken cha ka nyun ku ken this person go ne do bdan ban wer ba ka da ka je yarana na ramana ke naga gat kun naga men kun bogo ka bom ne bogo ka ke ganship ne helicopter yen mat ke je no terien malalar ke ne awa gwana ngol do arun ka ngol win mu dodien amin gwana ngol do arun ka chung chung win mu dodien randun changa chor ka te kel ka yakal lude jel to no be ledika a che betray ni ya wang wen je long ka ram chung chung mu te ka wang melena dor dien ka nemu we ko nuwer kontin cha blan full der konen cha nuwer ya jago baga yar ka tedien tin ka nuwer ka tedien and I see some of these siasin nuwer we can ka warab state we can go no we can dor kirme yadit ano baga kulo nok baga kwan bi kul ben la minister re you ka South Sudan ka ko neken how do you have to please somebody menagne ko ram menagne ko how come jin tik good mentality la tok di nego de ga betray just ka kwan karwada please you know should wake up ala gwara che jang na kon ka dor der jang na kon ko bana pel der jang na kon ko de kon dorande kon lat right now re ko so Sudan ne kon chuch kan ware everywhere kan ware nege chana kon ke 2013 anen mi je kero de blo jan wala na lar ne de kon la jeten bor ngane ware ano ya ka wonya dor ke yen bi ram chongone mi ci diti ka fail ko kon la future dor anone right now mi ci kon goro no baro dar ya leka ene baro dan ko lori alkam mi ci kon speak against marginalization lar ga ko kon kwa kon mi street everywhere mi to content ko shala kon wore let work up kon chir kon kane ke Africa dial ko ken ko kon African to kon ka long so long dan chan je put to good use ko kon na kon cha chenga je right now can it ti raja kwidine GGAT Africa Union kai ken international community ken dial jacken peace ku ken delay ka tet ko mun ken choje chuka na no ko no bu na orom ka kemne and here we are chuchkon right kon shang no malatitin right now jen mu bi kan la na me te ka mal melat ken la ram kele jakke tek be tamba jo west no bron bo bradin ba jakke tek no ko le la ne mu mi shikana force kin mi yadin mulo mal ka chol ka rodina no ken ke jikume no kini de mal de kan no ramichi ti jaglat ramichi che crime che go committed within
South Sudan ka civilian ten kon tin cha dine ngum be je pardon keje me gor gonna peace and order ben peace should be there they je implement already but kwale a lot ne jen wo ba peace ba delay nei ba kulo bana ma tele time so jo me de yana no right now right corner peace ngode re ko South Sudan a chang mi cha wude chal kame werkine ke chief executive secretary ki got and on a chang mi cha kwanya no chawre wike juba ngode again the same process it contain wal again slow peace process and gorkene banana run ko kin run jok no take rien mi chalar wude chal ke Ibrahim Traore wude me president dung Burkina Faso dio je everybody right now ngeje je wude me ni chale Ibrahim Traore mani no men le ka Burkina Faso medan che ku che jalat wude ray which development che jalat che kulo ne dan mu gorno policy ndan jel na ka je ajene cha were cha je de la da nang run jok men yam planning gathering information gwada dana balat bay latin from there ajene gwada be tamna be togan gwada mo bin jiwida be kana to ka minyer kana ka be kana lok so ngwano bongulel but development be jenong right now ngoda take a chance ka jeno young man again ramatot pointed de la dinen kaje okay and would shall ke Ibrahim Traore kamela de with the right now development chardial everything hospital education roads ledeke wergich shenge dab kuje ramatot long mentality de wobo wujbe jala term radian and wobo loka process na diala to wo ba tanya ngak balo tanya ngak from there be ron be janang balo we ngak tok de lalo tin me benok ne diali ba ka gubu ko ba mal ba yakulat che we no everything ba yiglat immediately tel mo goro ngaga be wotany ngaga ba lo gidi gwadien che woni dial ti gor kalat right now right corner tam including students everybody in his own country ka Burkina Faso let can we den tam ka development let ne dial ko jenna dana gor kan dial ka kon cheri alaka use a uranium de ke gold entre weja kwak resource dial ni ko tun use ka go ba we de ba jibil look at South Sudan right now what is happening there nothing kon wertel me le roda gwan mu de kon tin kon dial chush kon quick kon mandana ci ko de chakon o de kon let kan ne kon right now mi ci ran ci roja ba jo ji jin jira mi ji ciete right now roja ku de na nogde de na mal de benede de ne dial de ka paradi te somebody out there mlano ngaka mo mlado mo kuje malade but kon dial de kon mentality ko de na take ting mo but somebody say no new region dwelu no ngana je kon dwelu you don't want other people no begin enjoy the same way you are enjoying right there je normal no che je normal churo jakale so charo ran chengala ni tinat mi chuji ko kin bi ngaj bo men jin bo chuj gwada be okay tele me ken je chukaran so jo me goro jen wode yen ling wuda me bateke 2 days re wiki juba be jen boloy gwada dana witin boloy kadi sababa ko jen gwada dana jaketin gwada me le rewde kir ma yadit je si aje lingono kir ma yadit lu njok re wiki juba right now je lu njore wiki juba gwada dana ko la den go kir ma yadit woni jen ka United Arab Emirates wejalam ni winimi jen gwada wetini we ko jen be take a deal mu lana je no cho lana deal kir ma yadit we ka kidwel wa kir she take joy ay kona kir take joy so joy de na mone jen wo ga jamo ka Dubai okay jen wo ga jamo ka Dubai we ka United Arab Emirates ko badul wala be jo gorten of course anybody anyone including self kir ma yadit gore jen wo dara take a palpine gore jen o der te pal pander jenke tek teram lok jenke tek by the way teram no go der liu kay ngum ko ganen ko kien ko jago de liu ngum ja ganen ko kien ko ken de ke chujo ka jen che gore no der chuj you see is wasting a lot of millions South Sudanese pound we ka United Arab Emirates we dul waltin wal gwado me ka South Sudan chuna tika gat chimi the time right now ka Nasser ka Fangak ka United State chuna tele mi chamka changna dai pini tele tit go toy na right now call whatever malatke nothing tele malatke ka jeni is enjoying his life ka jeni to tele mo gam de jiga ne ko ken gad ka tin win to goal kan kwanda go
met ka pitigo kwendien chadak ke jeno ga neni ga nuere chuka gwat mene chik nuere ko rodien including jang pa chuka chelun jok chik men chaling chelun jok ke Dubai ke United Arab Emirates no gwade choutin ke kwidwel wal we ke kwidwel wal jena dana gore de yenlingan mo we ke kwidwel wal ke tame chorode rit tati ga jo mchakulat gwase me gode nywa ye kel no jo me mi bialingani an 18 kontin tin de kel ke kir ko la ne te konte jidot rey wech ke juba gwade chikir me yadin meche jene ne ngai kono no kir me yadin meche jen kana wo kana bodyguard dio je chedot karwar chedot rey wech ke juba te me chakulat gwase me wudo dien michal ke sorry wude me ramkel tenchor bela lare baramkel metikel ke kir me yadit ke kanete kono gore kir me yadit cela do ne ti ngwan ke social media lat ken kir me yadit jor no kir me yadit jen beliu no jen shabetek no antem kwercha ja kan bull mail kan all that okay bull mail ramkel kanete kontin gore no bi South Sudan ba wajeka of course tele area ke bull mail but rege jana bull mail ramisin wari chekanak mettid yen speech nika rointe la lade re wich ke juba nika wada kwere medan me roje ni amnat me kwaje swearing ke during inauguration edan latte ka ki me kwanga je ala vice president no ngi ne to pot kang tetin cha jawla do ne ajogone diala no please jaga malka jatu wano right ni che pot kang jogono right ni keneko ne pot kang ngan ne pot kang kan were shenga man pot kang te kes pele ayo ne din kontin chal kan one te ken kono lokmal kan were che jono man ken mano ne dial ne du kana target kan were ko milyanka more wi ku juban tama kan man lyanka rar outside of Juba a different re wi ku juba nore keneti jak nore taram chane ka ke nore kan ka bokrin yali nore tele kem kolme sha bokke nore kan ka bokke insidiar weapon nore keneti kono yar ka South Sudan gare ne iti rar outside of Juba de kan mal yarde de ka South Sudan yarde kan ngana la jeno biga na wa attack re dorken chika jang chika de ne SSPDF chika de ne South Sudan People Defense Force chicken 118 lagad wa kan rewi ka Nasser because this is the only place manga jano jan la stronghold kan were and Nasser. Let's be honest to one another, right? China fact and stated here. Nasser again a stronghold kan were dia. Nasser me kan kurkana to waktin this South Sudan wala da would take that mal. De Dr. Machar there would was done tatin. Charge them in yen right now. That rare. There is low peace process like me there thin delay man there to thin everything that the same way it was. Kona nega 2018 tel mal machano. Dundo me shi korme to walk kanasser churu diare wika South Sudan chuku chuje kandia. Njak Nasser kodi ajan wuje niam mingaken wo bumne jana lonka win wara dial. Ko meken korkana tokten mi dial kone ko kela kona ling la mar la toga la ko la toga top no but talk met but talk but kan Nasser loy ken loy dien loy nwere wode kan la deka bana talk ban jala roda ko re dan ci toga Nasser gwade da ka wi yara dutin ci kon meji toki kon nenten ajen wentama su chaos kelu chuchur wore wi ka South Sudan kelu ajen mi yan ke Potkang, Minister of Petroleum, ajen yan ke Dr. Machar kene dial ko kinto official SPLA chaga yin ko kene ke jinga e ke jas SPLA yan ke ko ken ke nuari go ke jeno nuaren kontin la jechen bor nuar wai am de ken yigling ne jonga jow Dr. Machar jow Potkang kene ko ken tone wa yin na ke biede ko yen ti yan under Dr. Machar yen chwa jow dun chwa le chwa kamnya no Dr. Machar a human being mi jen point ba dere mistik dere jemet so charge de gor mi take mi lade nagana ka che jawda che jatup ma de yig jow no mi lade mo shicho kanware chi konu dan bilat ka kele ngak ngungu me emi che dollar mi nakana
it will ya gor ke menana to know ran de self defender jalat chana de nak lora bang chade to so jen do badana yen ke doctor ma charma wajinu ngum kan li gaje ne ku ka ne ku chaw yat ke 2013 me dana chi korme je to me na kanwar even these people they have never to say it about 2013 larkeno ikene te kon te kwa doctor ma char kwa je backup pel ke ne ge dana chanang na ne to widen pelejo ma widen chapel so jo me jenda na gore de nyodye nuare ko kon bu doran jaka gwayena jo me gore je de nywa ye kel no na gore bi nywa ne ko ken bi ngaje no kir mu yadit to lunjok brayna ngure kana tok de kana jena lep tel mi chena lar ko jen pay lunjok dwel wal ka United Arab Emirates ami balara ko konintin be ngure kwaje me dongte ga negative ko watch ko he say that is looking for solution native bo to balo gich me bol mel be jo watch ke bo bol mel bo won yam bala kwar ba telar yene bol mel cha kwar cha de be nene reason de man yam bol mel mu gor je ba kwar be ben through valid box boro de yichum mu cha kwanye yo cha pat cha tok ba continue mu kana kwany be nyur that is one way me they recognize ke je international community mi ci gan goro bi mal ba tetin rayuka so Sudan ke ba bol mel ba je recognize no kwar rewde be bol mel mu goro je bala kwar be wude shalka me kir mi yadit ba je kon joy kwar ka be ku be jelat ba je kul recognize no jen take a power but right now bol mel powerless tele power okay tele power cheng me chi dak sorry cheng me chi wude shalka me kir mi yadit jen kene power you know kene ja kan bol mel but che bol mel ja ko baro lo ngai ke dini belo tekane ko kente bijo gor so kir mi yadit ko test nga ko test bol mel so bol mel mu we ku we jalat be wuri shala me kir mi yadit be joy ka bom yes definitely wuri shala me bol mel ba yi recognize no gen a legitimate president right we ka Sudan but mu we te jalat tell way out manda dien o dong mishe military chala George mangai kono non tam kum Uganda jatin kene to konen ko assist ko mitek miji talk they just backup they just work and all that ngai kono kum Uganda jatin gwasmo so to reality katiban link gwasen be whatever you could the chago no bo ke jamon ke che tane chi go no so Sudan be dakaje bele ne to but chana to ngat ko di Dr. Riek Machar loinka bi malbe to wano bi ne dial big a peace we can enjoy jana dana go de nywa ye kel en bi atakamal bye bye